Pozdrav svima, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas vam predstavljam 10 najvećih sportskih čuda. Sjeverna Koreja savladala Italiju. Za mnoštvo nogometnih stručnjaka pobjeda Sjeverne Koreje nad Italijom na svjetskom prvenstvu u Engleskoj 1966. godine najveća je senzacija u historiji nogometa. Italijane su tada predvodili Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola i Gianni Rivera, no Sjeverna Koreja slavila je golom Pak Duika. Italijani su takmičenje zaključili već u grupe, a Sjeverna Koreja plasirala se u četvrtfinale gdje je čak vodila 3:0 protiv Portugala, ali na kraju u tom dvoboju izgubila 5:3. Čudo na ledu. Američka hokejaška reprezentacija na zimskim olimpijskim igrama 1980. godine u Lake Placidu napravila je jedno od najvećih iznenađenja u svijetu sporta i preko Rusa osvojila zlatnu medalju. SSSR je tih godina bio dominantna sila svjetskog hokeja na ledu, no SAD ga je prepun igrača za koleđa uspio savladati 4:3 te osvojiti zlato, a sve nas uvjeriti kako su čuda u sportu moguća. Buster Douglas nokautirao Mike Tysona. Poznavaoci boksa još se sjećaju 1990. godine i meča između Mike Tysona i Bustera Douglasa. Mike Tyson je tada bio jedan od najmoćnijih boksera svijeta. U zadnjem meču, prije ogleda s Douglasom, svog suparnika nokautirao je za 93 sekunde. Buster Douglas bio je outsider, no uspio je iznenaditi Tysona te ga u 10. rundi i nokautirati. Svijet je bio šokiran. Deportivo nadoknadio 1:4 protiv Milana. Milan je branio naslov, imao je Ševčenka, Kaku, Seedorfa, Pirla, Nestu, Maldinija. Imao je 4:1 iz prve utakmice četvrtfinala Lige prvaka 2003-2004. godine, ali onda šok i senzacija u La Corune. Deportivo je pobjedio sa 4:0 i ušao u polufinale. Pandiani, Valeron, Luku i Fran zabili su ponajveću senzaciju u Ligi prvaka. Goran Ivanišević osvojio Wimbledon. Goran Ivanišević godinama je bio na korak do osvajanja Wimbledona, no onda 2001. godine šokirao svijet sporta. Hrvatski tenisir tada je bio 125. igrač svijeta, na Wimbledon je stigao uz pozivnice. Ostalo je historija. Goran Ivanišević je na putu do naslova pobjedio Frederika Johnsona, Carlosa Moju, Endija Rodika, Grega Rusedskog, Marata Safina, Tima Henmana i Patrika Raftera. Tako je postao prvi teniser u historiji koji je ovaj prestižni turnir osvojio uz pozivnicu, ali i igrač s najnižim rankingom koji je osvojio Wimbledon. Grčka osvojila Europsko nogometno prvenstvo. Grčka je na Europsko prvenstvo u Portugalu 2004. godine stigla kao outsider, bez ijedne prave nogometne zvijezde. Ali defanzivnu igru doveli su do savršenstva, pa napravili nekoliko čudesnih rezultata. Grčka se spretno provukla kroz grupu, a onda u nokaut fazi pobijedila Francusku, Češku i u finalu Portugal, domaćina turnira predvođeno Cristiano Ronaldom i Luisom Figom. Pad američkog Dream tima. Američka košarkaška reprezentacija od 2002. godine razočarala je na svjetskom prvenstvu u Indianapolisu, no ta selekcija nije imala velikih zvijezda kao 2 godine kasnije na olimpijskim igrama u Atine. Za SAD su nastupili LeBron James, Dwayne Wade, Tim Duncan, Allen Iverson, Carmelo Anthony. Ali ta reprezentacija poražena u četvrtfinalu turnira od Jugoslavije. Tog dana prestale priče o nezaustavljivim američkim košarkašima. Preokret Liverpoola u finalu Lige prvaka. Najzanimljivije finale Lige prvaka svakako je odigrana 2005. godine u Istanbulu. Milan je u prvom dijelu jednim pogodkom Paola Maldinija te 2 Hernana Crespa stigao do vodstva 3:0. Činilo se da je sve gotovo, svima osim igračima Liverpoola. Redsi su u nastavku preko Stevena Gerrarda, Vladimira Šmicera i Xabija Alonsa izjednačili rezultat. Na koncu Lige prvaka osvojili na penale. A tu je briljirao godinama osporavani golman Jerzy Dudek. Njemačka na mundijalu ponizila Brazil. Brazil je 2014. godine bio domaćin svjetskog nogometnog prvenstva. Cijela nacija očekivala je novo zlato talentirane generacije predvođene nezaustavljivim Neymarom. No, stvari su po Brazilce krenule po zlu u četvrtfinalu kada im se povrijedio Neymar.
Polufinale im je donio duel s Njemačkom, ali jedno od najvećih sramota u historiji brazilskog sporta. Njemačka je slavila sa 7:1, potpuno ponizila i posramila nogometni Brazil. Koliko god Njemačka bila tih dana snažna, ovakvom raspletu se uistinu niko nije nadao. Hrvatska rukometna poezija u Krakovu. Hrvatsku je za plasman u polufinale Europskog rukometnog prvenstva trebala pobjeda od 11 razlike na Poljskom, domaćinom turnira, ali i jednim od glavnih kandidata za zlato. A hrvatska rukometna mladost zaplistala je pred 18.000 poljskih navijača, domaćino držala rukometnu lekciju i slavila sa 14 pogodaka razlike.